Nedelja, dan rastanka. Svodi se računica koja kaže da je Guču videlo preko 700.000 ljudi, da je što oficijelno, što neoficijelno nastupilo preko 100 orkestara iz cele Srbije i najvećeg dela Evrope. Guči je ostalo još samo da odgovori na možda najvažnije pitanje. Koliko joj je neophodno da ostane autentična, obzirom da je već postala svetska? Apsolutno postoje svetska. Ona je to postala i pre ovog međunarodnog takmičenja koje je prošle godine po prvi put održano za 50. sabor trubača ovdje u Guči. Znači, to je jedan zaista veliki priliv ljudi i novinara i izvođača i postoji, što je meni posebno drago, jedna velika potreba od strane upravo tih inostranih ljudi, izvođača, da oni sviraju muziku sa ovih prostora. Zato što niko nema ništa ni protiv obrada narodnih melodija, pa ni protiv unošenja eventualno nekih elemenata muzičkih koji ulaze iz drugih žanrova. Ali opet, trebalo bi očuvati ovo. Znate, jednog dana u Guči niko neće doći ukoliko ne bude nešto srpsko od prepoznatljivo ovde. Svaki festival u svetu koji je postao brend, bilo koja zemlja da je u pitanju, on je prosto brend zato što neguje svoje. Guča i dijaspora, naši ljudi iz celog sveta su dosta često u Guči. Da li bi mogli na neki veći način da budu ambasadori svoje zemlje u svetlu ovog festivala? Svakako da mogu. Ja mislim da bi na tome trebalo uraditi mnogo u budućnosti i angažovati ih na pravi način. Takođe, po mom mišljenju, trebalo bi da postoji, pored tog jednog organizacionog odbora, jedan umetnički direktor Guče, koji bi trebalo da vrši, da kažem, ne samo tu programsku koncepciju, nego i da bude zadužen upravo za te veze sa dijasporom i za veze sa uopšte populacijom i inostranom. I ovogodišnji sabor ponovo se završava ovacijama Goranu Bregoviću, koji u svetu proslavio Guču. Iako bismo mogli da kažemo i sasvim obrnuto. Nije bitno. Bitni su ova agresivna dobrota i ova gostoljubivost bez presedana. Eto, zašto Evropljani tokom hladnih meseci u svojim megalopolisima imaju potrebe da Guču prizovu. Eto, bilo je ovo sve što smo saznali o srpskoj trubi u Parizu i u Guči. Poštovani prijatelji, zaista je čarobno imati i sa prijateljima podeliti ovo malo buke, ovo malo Guče i ovo malo duše. Naravno, ovo. Bez viza! But this is the remix! Oh yeah! Hey! Bring it on, bring it on, bring it on! Are you ready? If you're ready, say yeah! Pričam srpski, ali samo u kafanu. 1, 2, 3, hit, 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 come on!